Yeah, welcome back to our YouTube channel, ladies and gentlemen. Ni by'agaciro kuba mufungura buri video twa-uploadinga kugira ngo murebe ibiganiro tuba twabateguriye, n'ubundi tuba twabikoze kugira ngo mubirebe, tuba twabikoreye mwe. Uyu munsi uyu mugoroba muri Sundown Show mu kiganiro Kivu Sport, nabonye ari ryo zina abantu benshi bahisemo, nanjye niyo idea nari mfite kamwe nk'abantu bari ku Gisenyi. Tugarutse muri Kivu Sport kugira ngo Kakule aduhereze update z'imikino yabaye, anatunyuriremo gake muri derby izaba kwa gatandatu. Tuzana twibereye ku kibuga, hanyuma tuzayigarukaho nyuma, ariko reka Kakule abanze atubwire nyine kuri update adufitiye. Kakule, meze fresh? Meze fresh. Meze fresh. Weekend yagenze neza. Nawe nizere ko weekend yakugendekeye neza. Nanjye weekend yagenze neza, ntabwo nashoboye kugera kuri match ya Rutsiro. Ni Rutsiro na Kiyovu. Ubwo nanjye ndaza kumviraho ko byari bimeze, ariko ahandi meze neza. Nari mfite akazi kenshi, ariko ndashima Imana ko hamwe nuko nari nabipanze byose biri kugenda bigirwaho. Hanyuma ndakwihanganisha kubwo kubura Gramel wawe. Nyagasani amwakire mube, kandi nawe na famille yawe mwihangane, nta kundi nyine ku isi niko bimeze. So apari ibyo wari umeze neza? Ariko ubuzima busanzwe meze neza, ndashima Imana, na amahoro. Weekend yabayemo imikino myinshi, twagize amahirwe yo kugera ku bibuga bimwe nibyo tutagezeho. Twagize amahirwe yo kumenya uko imikino yagenze, turabanyuriramo uko imikino yagenze neza, yaba kwa gatandatu no ku cyumweru. Tugerageze gusesenguraho gatoya kubyo byaranze iyo mikino, no ku mugabane w'Iburayi gakeya tugeremo mu byaranze imikino, turebe mu makipe shampiyona y'Ubwongereza, amakipe ane ya mbere, shampiyona ya Espagne, Barcelona, Real Madrid. Barcelona yongera gutakaza, tuvuga ko ibintu bitoroshye. Barcelona imaze imikino itatu itakaza muri shampiyona ya Espagne. Imbaraga yashize muri derby ya El Clasico, menya arizo zatumye imbaraga yashize muri El Clasico no kuri Bayern Munich, menya arizo zatumye ibi byose biba gutya, ugasanga irimo iratakaza cyane muri shampiyona. Na muri make nayo makuru nizo update tugomba kubaha, tukaganira no ku mukino wa Rayon Sport derby, Rayon Sport na APR uzaba. Nabonye basa nkaho bawimuriye ku cyumweru. Sure, birashoboka ko ari tariki 8, kuko APR yarasabye ubusabe ko babahindurira umukino wabo na Polisi uzaba ku munsi w'ejo. Ariko board ikaba yaranze, board ya shampiyona y'umupira wo mu Rwanda, Rwanda Premier League, ikaba yaranze ubwo busabe. Ahubwo umukino ushobora kuba wegejwe inyuma tariki 8 gatoya. Okay, ubwo ni amasaha 28 bongeyeho. Ubwo bibaye ngombwa twabashakira umuntu muri legend waba warakinnye kuri derby, mbese kuwa gatanu bishobotse dushobora kubagira umutumirwa. Mutazi nibikunda kwa gatanu muri Kivu Sport tuzaba turi kumwe no mu legend, umwe mu bakinnyi bakinnye kuri izi derby, atunyuriremo nk'umuntu nyine wari uhari muri icyo gihe. Tudatinze rero twatangira kuri resultat zabaye ku munsi wo kwa gatandatu. Duhereye ku mukino wahuje Gasogi n'ikipe ya Gorilla. Ndakeka ibyo nari nababwiye kwa gatanu nta tandukaniro n'ubundi. Baranganyije ibitego 2-2. Shwadil watanze rwose, yaratanze yari iyo ngiyo. Ibitego bya Gasogi byatsinzwe na Ndikumana Dani na Emery Bayisenge. Emery Bayisenge kuva yagaruka mu Rwanda ahisabona igitego cye cya mbere ku mukino we wa mbere. Emmanuel waserezaga Kenisa amubwira ngo ni intare ishaje. Ndakeka ko ibyo Kenisa yamubwiraga yabonye ko ari byo. Yabonye ko ari byo. Emery Bayisenge ku mukino we wa mbere yabashije gufasha Gasogi kubona inota rimwe, inganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Gorilla. Ibya Gorilla byatsinzwe na Karenzo Alex na Irakoze Darcy. Mukino urangira ari ibitego 2-2. Ntacyo twavugaho kirenze kuko nta cyadutunguye, ni ibintu twari twiteze. Yego, kiyo match ariko bishobora kuba. Umukino wa kabiri wahuje ikipe ya Mukura n'ikipe ya Marine. Kwa gatanu turanga ngiye nababwiye yuko ikipe ya Mukura itagishobora Marine kuri stade ya Huye cyane. Akenshi na kenshi resultat bari ya Marine, no kuba harabonetse inota rimwe kuri Mukura ni ibintu bitunguranye, kuko akenshi nakubwiye ko Marine ikunda gushobora ikipe ya Mukura. Igitego cya Mukura kiba cyaratsinzwe n'uwo bita Niyonizeye Fred, icya Marine gitsindwa na Mutangana Derrick. Urumva ko
cyatsinzwe icya Marine cyatsinzwe n'umudefenseur no muri Gasogi Emery Bayisenge n'umudefenseur aba defenseur barigaragaje muri weekend ishize kuri iyi journée ya 11 ya Rwanda Premier League. Umukino wa gatatu wabaye ku wa gatandatu wahuje Muhazi FC n'ikipe ya Bugesera, niwo mukino watunguranye. Twavuye ahangaha mabwira yuko uko Bugesera imaze iminsi mu bihe bibi, Bugesera ari ikipe kubona amanota 3 bigoye, niba ari ukubera ko umutoza yari match yari yatezwe, biba ngombwa ko match wenda bibi bindi twamenye ibya football. Bugesera atsinze Muhazi ibitego 2-0, ibintu byadutunguye cyane kwa Muhazi mu mukino wabereye mu karere ka Ngoma, kibuga cya Muhazi. Bugesera ari maze iminsi kandi Bugesera ari maze iminsi yitwara nabi, yari amanota ubundi Muhazi nayo yari kwiye kuba yarakoreye mu rugo, ikeneye ayo manota irayatakaza. Ibitego byatsinzwe n'uwitwa Umar Aba, ibitego byombi by'ikipe ya Bugesera. Habaye undi mukino wa kane wahuje ikipe ya Musanze FC n'ikipe ya Etincelle, bagwa miswi ubusa ku busa. Ibi bintu nayo nabikubwiye yuko match ya Etincelle na Musanze akenshi na kenshi baba baranganye, nta cyatunguranye. Warabize rwose ubwo deruka hano, kandi n'ubundi iyo result nayo yaje kuza ari draw. So ni ukuvuga ngo Etincelle ikomeje kunganya. Etincelle iri mu bihe bitari byiza, kandi ntago ari ikipe iranganya cyane. Etincelle niyo kipe imaze kubona result yo ikaba yaratsinze umukino umwe gusa Etincelle muri champion, ikanganya imikino 6. Urebye no urumva ko Etincelle no ku rutonde rwose ntagi ku mwanya mwiza cyane. Mu mikino 11 kunganya 6, ugatsinda umwe, ugatsindwa 4, ntago ari result nziza. Ubundi abahanga mu kubara mu gukorera amanota muri champion bavuga ko aho kugira ngo unganye match 3, watsinda imwe, ukanganya imwe, ugatsindwa imwe, nubwo ubona result nziza kurusha kunganya gusa. Ukomeje result kwa gatandatu isaha 12 yarategerejwe umukino ukomeye wagombaga guhuza ikipe ya Vision n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Vision yari yakaniye cyane, ariko nge ndi hano nababwiye yuko biri ari nk'amatakira ngoyi cyane kuri form za Rayon Sport. Rayon Sport n'ikipe imaze iminsi imeze neza, yitwara neza. Nakekaga yuko nta gihindutse rwose ikipe ya Rayon Sport igomba kubona amanota 3. Umukino waje kuba ku isaha 12 zuzuye. Nagerageje kuwukurikiranaho iminota mike, ariko uko umukino warangiye Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya Vision ibitego 3-0. Ibitego 2 byatsinzwe n'umwataka ukomeye wayo witwa Falngany, umwataka mfitiye amatsiko cyane kuri derby. Umwataka aratsinda cyane kuri match ntoya, nkeneye kumubona no kuri match ya derby, match nkuru nkavuga ati uyu match capital kabisa, nkeneye kumubona agakonfirma abantu ko ibitego 2 byatsinzwe na Falngany. Ikindi gitsindwa na Iraguha Haji, umwana w'Irubavu uri muri forme cyane. Uyu musore ari muri forme cyane muri Rayon Sport. Haji ndumva muri match 3 zeruka afite ibitego 3 niba ntibeshye. Sinzi niba ari bya bindi bavuga ngo by'abakinnyi b'Abanyarwanda ngo yo amasezerano agiye kurangira ngo bakora cyane. Sinzi niba ari iyo mpamvu, ariko uyu musore ari muri forme, rwose waziri guca inkweto. Ku cyumweru habaye imikino 2. Haba umukino wahuje ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Kiyovu Sport, bagwa miswi ubusa ku busa. Iyi result iri muri result tutari twiteze. Ikipe ya Rutsiro yaradutengushye cyane, ntabwo ibitwaye tubyiteze, twe tuzi ko ari ikipe yari imaze iminsi itsinze mukuru ibitego 3-0. Kiyovu Sport ikipe itameze neza muri shampiyona, twumvaga yuko amanota Rutsiro igomba kuyegukana, ariko kubera nyine relation y'umupira birangira ari ubusa ku busa. Habaye n'umukino wahuje ikipe ya AS do Kigali n'ikipe ya APR. Uyu mukino twavuye hano kwa gatanu tusisenguye ko APR yari imaze imyaka igera kuri 5 idatsinda AS do Kigali cyane. Ni ibintu rero byabaye, amateka ntago yisubiyemo. APR yakuyeho ayo mateka, itsinda ikipe ya AS do Kigali igitego 1-0 cya Nige na Clement, nayo ni umudefenseur wo muri Axe Central. Muri weekend abadefenseur barigaragaje cyane, yaba mu Rwanda yaba no ku mugabane w'i Burayi, abadefenseur barigaragaje cyane. Nuko rero byagenze result muri championnat Rwanda, nta bindi birenze twababwira. Umukino nabashe kugeraho n'uwa Rutsiro na Kiyovu Sport, umukino wa tarabaye mwiza cyane, kuko umukino wabaye ubusa ku busa, ntago meshoneka kuvuge ngo wabaye mwiza. Oya, ntago wabaye mwiza, umukino utagaragayemo ibitego. Nyine nuko
byagenze niko resultat z'iyi weekend zagenze muri shampiyona y'u Rwanda. Rayon Sport iracyayoboye iri ku mwanya wa mbere n'amanota 20. Kakule tutarajya wenda uko amakipe akurikirana ku rutonde ko Rutsiro yari imaze iminsi itsinda ifite n'abafana benshi bari kuza kuyishyigikira, ni iki cyabuze kuri iyi match kugira ngo inganye na Kiyovu? Ni Kiyovu yaje yikamase ivuga uti ibintu bimeze nabi, reka tugerageze tureko Kiyovu yari imaze iminsi cyangwa byagenze bike. Kiyovu yari imaze iminsi itsinze Etincelle ku kanyamuneza konyine, katumye ibona ko icyizere bakigiriye ibintu bishoboka, kandi urabizi ko Etincelle yari yaranganyije na Rutsiro muri shampiyona, none nta kintu cyari kubuza Kiyovu kuza yifitiye icyizere cy'uko yabona n'amanota 3 ko yarahushije bibaho. Hari n'abafana bavuze ko arbitrage atababaniye, hari igitego cyabo yanze akavuga ko ari offside, yakigejeje mu zamu. Yego, ariko nyine imyanzuro y'abasifuzi aba ari yo ngiyo, niko umukino uba ugomba kugenda. Ntabwo twize ubusifuzi, twebwe ibyo twize nibyo tuvuga, nibyo tuzi, ntabwo twajya mu kandi kazi katatureba. Ariko Kiyovu nyine ni ikipe uri kubona kiri kugenda yongera imbaraga buri uko bwije n'uko bukeye, ku bakinnyi bayo bake ifite ikagerageza gukorera hamwe. Nanabona ko niramuka ikemeye ibibazo ifitanye na FIFA, abakinnyi yasinyishije ikemera kubakinisha, yaba ari ikipe izatanga akazi rwose. Izatanga akazi. Aho muri weekend ntabwo ari shampiyona y'u Rwanda gusa yakomeje, na shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza yarakomeje, imikino narayikurikiranye cyane. Habaye imikino kuri journée mu Bwongereza, habaye imikino igera kuri 6 kuwa gatandatu. Habaye umukino wa Brentford na Leicester, Brentford itsinda Leicester 4-1. Umukino wa Crystal Palace na Newcastle banganya 1-1. Nottingham Forest itsinda Ipswich Town 1-0. Wolves itsindwa na Bournemouth 4-2. West Ham itsindwa na Arsenal 5-2. Urumva yuko Arsenal twari twabimentioninze muri weekend ko cyane Arsenal yagombaga kwitwara neza, yari amanota nayo isa nkaho ikeneye, yari amanota akeneye kandi yarayabonye cyane. Shampiyona ikaba yarakomeje no ku cyumweru. Ku cyumweru habaye match zigera kuri 4. Chelsea itsinda Aston Villa 3-0. Nyine nakubwiye ko yari amanota ya Chelsea cyane. Chelsea muri forme z'inkweto nayo. Chelsea ifite generation nshya ariko iri kugaragaza imbaraga nyinshi, bishoboka ko mu myaka iri imbere Chelsea zaba ari ikipe nziza cyane, zagorana. Manchester United ku mutoza mushya yatsinze Everton 4-0. Arano kwase kibonobono ba Manchester United ndabona ko itangiye kugaruka muri form. Spurs, Tottenham Hotspur inganya na Fulham 1-1. Tottenham Hotspur ni ikipe idashimwa kabiri, nayo tsinda match imwe ikazikanganya ikazgatsindwa, ni wamenya Spurs ni ikipe imeze ite, ubuseriye bwayo buragoye. Kuri uwo munsi habaye umukino wagombaga guhuza ikipe ya Liverpool na Manchester City. Ni umukino twari twiteze ariko nta gishya cyabaye. Form ya Liverpool me form ya Man City, resultat yari iriye. Yari 2-0 bya Liverpool ku busa bwa Manchester City. Ndakeka yuko ariyo mikino yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza muri iyi weekend. Mu gihugu cya Espagne nayo habaye imikino igera kuri 4 kuwa gatandatu. Barcelona niyo yabanjirije izindi ikina na Las Palmas. Umukino urangira 2 bya Las Palmas kuri 1 cya Barcelona. Barcelona igenda isubira inyuma uko bwije nuko bukeye. Barcelona imaze imikino 3 muri La Liga idatsinze kabisa, nganyisha umwe itsinzwe 2. Barcelona sinzi aho biri gupfira ku ikipe yatangiye neza ifite form, yari ifitemo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 6 na Real Madrid, ariko ubu ngubu akaba arimo ikinyuranyo cy'inota rimwe Real Madrid ifite n'ikirarane. Bigaragara ko yuko Real nikomeza kwitwara neza igatsinda ikirarane, n'ubundi zahita zimbera Barcelona n'amanota 2. Ni ikipe zikurikiranye. Deportivo Alaves na Leganés 1-1, nta byinshi twavugaho. Espanyol Barcelona 3-1 cya Celta Vigo, ni ikipe nazo ziri aho muri mido, ziri aho ngaho hasi. Espanyol Barcelona twabonye kari na anyway Celta Vigo ikipe yaranganyije na Barcelona ariko ikaba itaritwaye neza muri weekend, nari sinzi impamvu. Rayo Valladolid yatsinzwe na Atletico Madrid 5-0. Atletico yaje yisezenda maze gusubira muri ritme. Rayo Valladolid ni ikipe izamutse vuba, ni ikipe nyine iri aho ngaho, ikipe noya, ni ibintu biba bigaragara ko ari amanota Atletico Madrid yari ikeneye.
cyane. Ntago twakwirenza ingoye shampiyona y'iryo mu gihugu cy'Ubudage Bundesliga iri muri shampiyona zikomeye muri iyi minsi abantu bari no kwikurikira cyane. Augsburg atsinze Bochum 1-0, Freiburg itsinda Borussia Mönchengladbach 3-1, Leipzig itsindwa na Wolfsburg 5-1. Allah. Leipzig iri mu rugo itsindwa 5. Leipzig yabaye ikikweri. Ikipe wabonaga ko iri mu makipe ahangana akomeye cyane, ariko imaze igihe itwara nabi muri Champions League, muri Bundesliga na bitwara neza. Union Berlin yatsinzwe na Bayer Leverkusen 2-1. Na nkuru irimo Bayer Leverkusen ikipe nziza, ikipe yitwara neza muri shampiyona y'Ubudage. Werder Bremen yanganyije na VfB Stuttgart 2-2. Borussia Dortmund yanganyije na Bayern Munich 1-1. Yo ari derby match, nta kintu kiba gitunguranye, ni match twari twiteze, ariko nyine iyi resulta kwa Dortmund ku kibuga kiba abafana benshi. Urabizi kwa Dortmund umufana bari mwinshi cyane, gukora n'inota ari mu ugomba gushimira Imana. Burayi bwose agira abafana bazi gufana cyane barindwa mubi batinyitse kabisa, handi n'umukinya kugira ngo kiriya kibuga kukijyaho nko kugikuzimu. Habaye imikino 2 mu Budage, yahuje Mayence 0-5 yatsinze 2-1 Hoffenheim. Heidenheim itsindwa na Eintracht Frankfurt 4-0. Eintracht Frankfurt ni ikipe iri kwitwara neza muri shampiyona y'Ubudage, ndetse kiri ku mwanya wa 2 hafi aho ngaho, iri nyuma ya Bayern Munich. Ikipe iri kwitwara neza, urebye n'izo resulta twaba tubabwiye muri shampiyona. Tugerageje kunyura muri shampiyona z'i Burayi. So Kakule, urakoze kutugezaho uko imikino yagenze, urakoze kutwapdatinga no kuri gakeya match izaba kwa gatandatu. Tumenyesheje ko nibishoboka uzatuzanira legend. So mu gusoza ndashimira abantu bose mwarebye iki kiganiro, bibutsa ko amarangi meza nta handi nababwiraga ko uramutse ukeneye amarangi meza nta handi hantu twakurangira uretse ku muterankunga w'iki kiganiro. Janat Paint akorera kuri Dodane ya mbere kuri station Marine, abantu mwese murahazi. Turaza kongera gushyira nimero ze hano za telefone. Uramutse ukeneye amarangi wanampamagara ukambwira utigeza kwa Janat, cyangwa se unyobore nkakuyobora, cyangwa se Kakule yakuyobora. So abantu mukeneye amarangi nimujya kugura kwa Janat muraba mudusapotinze, kuko ni muterankunga kugeza ubu dufite muterankunga mukuru w'ibiganiro byose dukora uyu munsi. Ndashishikariza abantu ko mwaza tukajyana muri tour road to Amahoro Stadium kugira ngo tuzajyane kureba match ya Rayon Sport na APR. Nyaboneka ni 20,000 gusa, tukagufata aho uzaburi, tukajyana kugera i Kigali, tukanakugarura. Haza barimo icupa ry'amazi, tuzakora photoshoot, tuzatembera Stade Amahoro, ko tuzazinduka tugende gahoro twitonze, tugere muri Stade Amahoro hakiri kare, enjoying stade tuyisure. Ndagushishikariza rero ko uza kureba iki kiganiro ushobora kuza kumpamagara kuri nimero uri buze kubona muri description, ukambwira uti nanjye ndashaka kwiyandikisha mu bambere, kubera ko umubare byari byo byose uzaba uri limite kugira ngo tuzabashe gutwara abantu bake, ariko tubatware neza, tubahe service nziza. Ni muri kampani yacu y'ubukerarugendo ya Kivu Trek Safaris. Murabizi ko n'ubundi dukora ubukerarugendo bushingiye kuri siporo. Mwakoze cyane kureba iki kiganiro, turacyarimo kwiyubaka, mukomeze mushyigikire Kakule, mushyigikire Gerald Caves, mushyigikire Mido utabashije kuboneka hano uyu munsi. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Be blessed. We sign out.